Assalamu alaikum, yayında haberler programması. Bugün programımızda seyrediniz. Sabah siyasi mabuz Vladimir Balukhin subet. Харьков'da FG filminin takdimnamesi. Kırım prokuraturası Nazirler Kabinetinin bazı şartlarını red etmek için mahkemeye müracaat etti. Bu şartlar pensiya para yardımı ve içtima yardımının bağlı. Vakta bizge Kırım prokuraturası idaresinin başlığı Vitaliy Sekretar haber etti. Ukrayna'nın diğer vatandaşlarına nisbetten onlardan ak hukukları bütünley sınırlı olğanını gördük. Çünkü koçup kelgen şahıslar tek bir devlet bankından hizmet ala bile, onu dönüştürüp olamay. Daima tek banka bağlı kalmağa mecbur. Ukrayna vatandaşı Vladimir Yakimenko Rusiyaga kanunsuz tutula. Vakta bizge Vladimir'in napayı bildirdi. Onun sözlerine göre Vladimir Yakimenko 2017 senesi iyun ayında işgal edilen Kırım Memoriy sınırında tevkiftirgen edi. Ne için onun napayı onun tevkifi hakkında dair aytmağanına dikkatinizi teklif etimiz. Kutlevek haber vasıtalarına haber etmege bile korktuk. Çünkü Rusya tarafı anda böyle bir vatanperver волонтеров та meydan iştirakçısı olğanını bilgen olsalar vaziyet daha ziyade finalaşmak mümkün idi. Apızhanege geçirgenine kadar mıda al-hazırda tutulgan yerinde de hınaydılar. O 14. ile 17. seneler arasında bizim silahlı kuvvetlerimizge faal yardım etken idi. O volontörlük yaptı. Kırım'dan koçken şahıslarga o günlerde Kırım'ı terk etip mıda Ukrayna'ga kirgen deniz pedeskelerine yardım etiydi. Onların soy soplarına yardım eti ve eşyalarını koçirecek nakliyat hıdıraydılar. Vladimir Yakimenko Херсон vilayeti Çapınka koyunun sakini ola. Onun apayının sözlerine göre, işgalci mahkemeye Kırım'da Vladimir narkotik maddelerinin taşıkanında xabatlap 15,5 yıllık apız cezası çıkardı. Şimdi Vladimir Yakimenko Sarada vilayetindeki apızhanede bulunmakta. Sabık siyasi mabuz Vladimir Balukh uydurulgan xabatlavlar sebebinden apızhanede 2 yıldan ziyade tutuldu. Apısta onun neler yardım etkeni hakkında Vladimir kiyeti verdi. Evet, mende de bir danesi var, lakin ona adi bir çantadan aldım. Belki çıkarganımızını fark etmediniz. Gerek olsa onu anda taşlarmız. Mana böyle bir birka var. İşte haliknin sadığına taşlanacak şey taparmız. Skala Podilska, Dяківнич, Dudик, Yeремей, Onisko, ksilografii, Lelik, Dolinska ve İmbuzgadan. Olar vышиванка teken insanlardır. Olar bunu öz ellerine tıktı. Herkes çok sağ olsun. Yani ne kaydar aytsam da men yakın vaqtda olardan kuruşup öz minnetdarlığımni bildirip dep umut etem. Misli olmagan şeyler onu kiygeninde Ukraynalık ne olganını anlaysın. Men doğup osken yerlerde balılık çağımda akşam yerde Ukrayna türküleri yerlaganlarını işitmek mümkün edi. Çünkü o yerler gerçek manada birisi koçup kelgen Kırım'nın çöl kısmıydı. Koçup kelgenler regionu sayıla ve Xruşov zamanındaki yimşavdan son insanlar ekseriyeti öz ailelerini kurmağa kelgen ediler. Mesela benim anam Frankovstan, babam Sehmelnitski vilayetinden kelgen. Ukrayn tilini yerde işitmek mümkün edi, lakin münasibet fenaydı. Dersin sanki kıymetsiz, ucuz bir şey. Muhit menfi olganı için karşılık gösterileydi. Tek men değil, yani insanların ekseriyeti. Biz bütün arxivni ko'rib chiqmayacakmiz. Men sizga aytayım ki, mana bu so'ylari javobsiz qolgan maktublar. Ular Торжок şehrine keltirilgan edi, lakin andan meni Lefortovga avuşturdilar. Anda ise efsinin bax yo'q edi. Anlaysizmi, bu insan men bellesem Kiyev'de, Magerskiy Yuriy Vladimirovich. Tabii ki tsenzura kechirsin deb ruscha yozila. Merhaba Vladimir, bir zamanlarda men denizge barganda güneş batkan böyle bir manzarani ko'rgan edim. Densiz masmavi ufuqdagi siziq biroz açıqcha tusda, ko'kdek qo'yumavi renkte. Ular arasında ise dersin incecik bir siziqqa atta togerek bile olmagan yaplaq ve projektor gibi güneş saqlab kirmege tirişa. Deniz ve kok ne kadar birleşmege istese de güneş sabah bir doğacak. Astronomiya dersligine böyle denilgen. İşte her şeyin zaten belli. Sizge ise sağlık dileyim.
Владимир Балух сентябрьнің едесінде Русия ве Украина арасында дынышу чертевесінде Украинаға кері қайтты. Қадырлатам ки жер Владимир Балухны 2016 сенесі декабрында işgal етілген Қырымда тәвкиф еттілер. Балухтың әдежелері оның Украиналықтай назары үшін тақып атты деп сая. Ермада işгалінден сон Балух Озявы енында Украина бірғыны асып қоя. Işгалжы мәкеме она 5 жылық апы жазасы чықара. Владимир Балухның депылған да бұйық интервьюны сіздер үшін ярын сат бішті юақырым сәфесінде көре білежексіңіз. Қырым ве Донбассны қайтармақ бұл Украина президенті Владимир Зеленскийнің эсаз вазифесідір. Бұл ақта о Америка президенті Дональд Трамптың депқан көруші весінасында сөз үйрісетті. Біз екі женг алып барғанымызны білесіңіз. Бірі қабарajылықта қаршы олған женг күрешіміз ве эсас приоритет менің приоритетім Донбасстаки женгіні тоқтатмақ ве өз топрақларымызын олған Қырым, Донбасс ве Луганскіні кері қайтармақ. Егер ұнытмаған осана сіз Қырымны екінші мөміриет заманында ғайып еткенскі, олар япылacak hiçbir şeyini yapmadı. Демек, сізім бізге ярдым етмеге имканыңыз бар. Doğru var. Obama zamanında sizler Kırım'ını gayip ettiniz ve bu hadise böyle olmamalı edi. Lakin aradan vakit geçti. Men bilesem bunun başına çıkıp olamadılar. Biz müzakere etken diğer bir husus bu Amerika tarafından Ukrayna'ya verilgen yardım. Zanımca diğer devletler de Ukrayna'ya şimdi yapkanından ziyade yardım göstermek gerek. Almanya, Frankistan, Avrupa Birliği de onlar ziyadeci yardım etmek gerek. Эки президенттің күрішуі түневі Нью-Йорк шәрінде өткерілді. Владимир Зеленский Америка президентіне қол тұтқаны үшін тешекер білдіріп, оны Украинаға дәвет етті. Нариман Алиевның Евгей фильмі Харьковда тақдим етілді. Қырым татар режиссерінің фильмі Харьков Медокс весехалы кинофестиваліні ашты. Тәпсіретлі және бітті келефімізді серетіңіз. Насыл фильм олғаныны білмейміз, бойлетет бірге ilk-sefer қошылдық, пек мерақлы олып көруне. Davetname берілгені үшін келдік, бақыжақ оламыз артық. Дәрсен ойын фильміні açacak весехалы кинофестивалі. İşte bu pek meraklı şey, pek farklı hissetілі. Керчіктен де бақып көрмек керек, мен анонсыны оқыдым. Бір Қырым татар мевзусы көтерілгені пек яқшы шей. Пек басит бір кәйе, о бір Қырым татар айлесі қында Мустафа деген баба қындадыр. Оның оғлы Илхақтан соң Қырымдан Киевге көче, өйкен оғлы Донбасста елі қола. Баба өйкен оғлын жеседіні алып ватанына алып кетерек, мұсылман әдетлеріне көре дефін етмек істеве кічіп оғлыны қайтармақ ниетінде. Анда Украинада ве четелде ватан недір, недір деген анлашылacak пек çok универсал суаллер мевжуд. Несіллер анлашмамазығыны, яғни. Сюжетнен озё дәмені ilk дақадан башлап мефтюн етті. Ал бұке экранда көстерілген ваққалардың аляхам пек аздыр. Ләкин инсани жетен таби ки пек тесерледі, мана хусусан пек тесеретті. Чаршынбек көне білеріміз более көрді. Студияда Евгения Пекунова чылышты. Бұзны сейретіңіз вегерінға қадар салығын қалыңыз.